Nicholas Miriti wa PCA Igamurathi Parish Sub-County ya Muthambi agwite nende kureta na mona kwethira waritana mantu igi muturire ni NTAIRA imwe ya kunishia ibia na bani ni no tukwa itare na barabe dirite baki une banene nkuluki kuringana na abene ati kithomo kia sex education kana kithomo kwa tuma ndogo cheke wendo tebati kuritano kiriana bonde ndi kibati kuritano kiriana baraba kurakura kenda kwethira bakemya mantu era ya wita na mbere muchugikare aina ronoro kwa igitare gukujiria na baingi banthiguru ya miaka 14 na bari na iwaja kaunti ya Meru na kinya kaunti ya Tharaka Nithi akiaria Reverend Nicholas Miriti urungamirite kanisa cha PCA Igamurathi Parish na ugite kenda kwebia na kunyia namba cia na bakugeiu ni kubeka mweta kanisa na kubaita na babati ukarata mwaro ngina na mutano ngina kimathukanio riria ana ba interact na batwika active in sport kana thinu wa mathako ibaera gwa meciria jara jagwiciria maunto ma either illicit sex kou bagatwika engaged na batomba kweciria mtu akiuma ko akauma nogi atomba gwiciria maunto maria mangi kou tukethero tubambiro data in the physique and psychologically kogu tukaomba kurigereria maunto mau mangi jana igitagatia jomba gwiciria na bakathigo practice. Number 2 ne ko bathomithia they should live like brother and sister na kou ne babweri kumenyana kwao ne through interaction na kou bakaomba gukarania gikanitha jonto ko ne to ko bathomithia maunto makanitha kingi kiri Reverend Miriti ni ati kithomo kiye gutuma ndogo cia wendo kithomo iki gitibati kuritano kiriana bonthe akiuga kiritia kuritano na mutaratara na mwarimu kubatara bagitagaira mianka kibweri guthomithua na angels according to the church and according to us kwina jiano itebweri go exposure to kithomo giki ni tonto miake awete ko bawaranti kuthomithua maunto mau na gwatwika na ne bakuthomithua bathomithue ni antu baria ba already bena a knowledge ni kenda ba minderiva buria bwirite ni tonto kiria tukwigua kana kiria tukwona gigenda gutwika programmed ni kithomo gitwike freelance na gikathomithua gikari ugu gitim benefit every child kagigatuma mwana u athuke kogu ni kibwiri kuthomithua ni antu baria vetted how to handle the cycle ya mwana buria agukura kithige kithomithagua na miaka na buria introduction na ebweri kuruthwa ni migambo ira Reverend Miriti aritite kagitene kara parish je ekumagaritia na baoba nini na bambe umbithi mukawene jumwe taunini ya Nkubu ninkuria twakinya na umwitie kana na makanithani mau mangi antu tiana ni twike exposed baka leba ingite bakareto guntu tanaogu baka sesa bakatinda be free baka enjoy nonto na kumagaria kana nikegwijaga takage gatie muno raika umagara bora ndinkiuga ki ana betu bare bankithwa bagitumagira ndawa cia kurevia kana ipengine bagiciragiria mtu no aitumire message yakwa kibonde nkibera ndawa yuite batethia no kaika bathukange ibathukirie miturire yao ontolewe na gitumine gwiyoka mwathani na kumuturira nikenda batura maisha maria mega kuma taunini ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report rand cia weru ria kwarietwa ni mutungi kare.